Urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwafashe icyemezo cyo kurekura Nsengiyumva François uzwi nka Gisupusupu nyuma y'igihe yari amaze afungiye muri gereza ya Rwamagana. Ku gicamunsi cyo kuri 26 nibwo urukiko rwafashe iki cyemezo rutegeka ko Nsengiyumva ahita arekurwa. Urukiko rwavuze ko ibimenyetso by'ubushinjacyaha by'uko yakekwagaho gusambanya umwana w'imyaka 13 nta shingiro bifite. Rwavuze ko indwara uwo mwana yasanganywe na mbere y'uko agera kwa Gisupusupu yari asanzwe ayifite nk'uko byemejwe n'ibipimo byo kwa muganga. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu nibwo Nsengiyumva Gisupusupu yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 13. Urukiko rw'ibanze rwa Kiramuruzi ni mu karere ka Gatsibo ku 26 Nyakanga 2021 rwamukatiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, ariko yari yarajuriye. Iburanisha riheruka rikaba ryarabaye ku itariki 24 Kanama 2021. Gusa uyu muhanzi w'icyamamare Nsengiyumva Gisupusupu nubwo yarekuwe yategetswe kujya yitaba buri wa gatatu wa nyuma w'ukwezi ku rukiko rwisumbuye rwa Nyagatare, ndetse kandi iburanisha mu mizi rishobora kuzabaho. Umwunganira mu mategeko Maître Nizeyimana Boniface yavuze ko yishimiye ko ibyo yavuze ko umukiriya we arengana urukiko rwabaye agaciro rukaba rufashe icyemezo cyo guhita rumurekura. Ni Nsengiyumva nyine nk'uko twabivuze uzwi ku izina rya Gisupusupu kubera indirimbo yakunzwe yagarutsweho cyane mu itangazamakuru, abanyarwanda benshi barayikunda. Uyu mugabo rero w'imyaka itari mike ariko none itari myinshi cyane utuye mu karere ka Gatsibo akaba yamenyekanye mu gihe gito cyane ubwo yafashwaga na Alain Mukurarinda, nawe wamenyekanye nk'umuhanzi mu Rwanda ndetse nk'umunyamategeko ukomeye cyane. Akaba rero nubwo navuga ko hit ye yari yarasubiye inyuma cyane, ariko n'umwe mu bantu bazamutse mu gihe gito bajegajeza igihugu cy'u Rwanda, ku buryo navuga ko ni n'umuhanzi wagiye ku rubyiniro rumwe na Diamond Platnumz mu gihe abandi bahanzi bo batigeze babona ayo mahirwe. Ni inkuru nziza rero kuba arekuwe, ni inkuru nziza ku bakunzi b'imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda, bagiye kongera mubone ndetse yongera ko n'ibindi bihangano ku buryo ubuzima bwe buza gukomeza nk'ibisanzwe. Uciye mu gihugu cya Mali mbabwire ko wahoze ari minisitiri w'intebe yatawe muri yombi azira indege ya perezida. Ubushinjacyaha mu rukiko rw'ikirenga muri Mali, ni igihugu kimwe cyo ku mugabane wa Afurika, bwategetse ko uwitwa Soumeyrou Boubeye Maïga wahoze ari minisitiri w'intebe wa Mali afungwa kubera uruhare ashinjwa mu manyanga yabaye ubwo hagurwaga indege ya perezida. Iyo ndege yaguzwe ku butegetsi bwa perezida Ibrahim Bakari Keita wahiritswe ku butegetsi umwaka ushize. Soumeyrou Boubeye Maïga yasabiwe gutabwa muri yombi nyuma yo guhamagazwa mu rukiko kuri uwa kane ubwo indege ya perezida yagurwaga. Maïga yari minisitiri w'ingabo. Hari raporo zakozwe n'umugenzuzi w'imari ya leta zagaragaje ko iyo ndege yaguzwe amafaranga menshi n'ibindi bibazo. Hari kandi ibindi bikoresho bya gisirikare byaguzwe mu buryo bwavuzwemo amanyanga, n'urubanza rugerero gutangira nyuma y'uko ubuyobozi bushya bwiyemeje guhashya ruswa mu gihugu, nubwo abo hafi ya Maïga bavuga ko akurikiranwe ku mpamvu za politike. Mu yandi makuru, ba mukerarugendo 10 barimo abanyamerika 9 n'umwe wo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bageze mu Rwanda, aho batangiye ibikorwa byo gusura ibice nyaburanga bitatse igihugu, bibanda by'umwihariko ku ngagi zo mu birunga. Bageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali mu gitondo cyo kuri wa kane tariki ya 26 Kanama 2021 mu ndege bwite ya Emirates. Biteganyijwe ko bazamara mu Rwanda iminsi 3. Urugendo rw'aba mukerarugendo rufite umwihariko kuko ari ubwa mbere rubayeho, rwateguwe ku bufatanye bw'ikigo cya Emirates n'icya Loire Africa gifite uburambe mu bikorwa by'ubukerarugendo. Loire Africa izwi nk'ikigo gitembereza ba mukerarugendo bo ku rwego rwo hejuru, high and tourist. Kuri iyi nshuro yahisemo rero kwinjira mu mikoranire na Emirates ishaka gutembereza ababishaka muri Afurika. Uru rugendo rwiswe The Greatest Safari on Earth ni ubwa mbere rukozwe ku isi. Mu minsi 12 rwagenewe aba mukerarugendo bishyuye amadolari 125,000, uyashyize mu Manyarwanda asanga ari miliyoni 125 akuyemo ikiguzi cyose cy'ibyo bazakenera. Bageze mu Rwanda nyuma yo gusura isumo rya Victoria Falls muri Zimbabwe, ubwiza bwa Okavango Delta muri Botswana na Great Migration, icyanya gicumbikiye inyamaswa nyinshi cyane muri Kenya. Urugendo rwabo bazarusoreza mu Rwanda, aho bazabasura ingagi zo muri pariki y'Ibirunga. Muri bihugu byose aba mukerarugendo berekwa ibyiza nyaburanga birimo n'umuhate wabyo mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Umuyobozi akaba n'uwatangije Loire Africa witwa Deborah Carmeyer
yavuze ko urugendo rwo gutemberana n'aba mukerarugendo rugamije kubereka ko muri Afurika ari ahantu bakwiye gusura. Yagize ati benshi muri aba bantu nibwo bwa mbere bageze muri Afurika, byatumye babona ibintu byinshi cyane, inyamaswa. Ati ni ingenzi ko bamenya ibihabera, bashaka gusura Afurika yose. Ati ndetse ubu ni uburyo bwo kubikora twifashishije iyi ndege. Ati twashoboye kujya mu bihugu 4 biri mu bifite ubukerarugendo bugezweho mu minsi 12. Yavuze ko muri iki gihe amabwiriza yo kwirinda COVID-19 yakajijwe, ibijyanye n'ingendo bigorana. Yagize ati iyo tugenda mu ndege isanzwe byari kudutwara nk'ibyumweru 2 cyangwa se bigera kuri 3. Umuyobozi akaba n'uwatangije Loire Africa Deborah Kameye yavuze ko ubukerarugendo bwitezweho gufasha u Rwanda kwigobotora ingaruka za COVID-19. Ati u Rwanda ni igihugu cya mbere cyafunguye ubukerarugendo muri Kanama umwaka ushize, kinashyiraho ingamba zihamye. Ati abantu kandi banyu ati bakirana ababagana urugwiro, twahisemo rero u Rwanda kubera ingagi ziri mu gihugu cyanyu. Ati buri wese yifuza kuhaza. Muri 2020 u Rwanda rwashyizwe mu hantu hagera kuri 3 hahawe ikirango cyemeza ko ubukerarugendo buhakorerwa budateje impungenge ku rwego mpuzamahanga. Umuyobozi w'agateganyo w'ishami ry'ubukerarugendo mu rwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Kageruka Ariera yavuze ko kwakira aba bashyitsi ari ingenzi mu rugendo rw'u Rwanda rwo kwakira mukerarugendo bahabwa serivisi zo ku rwego rwisumbuyeho. Ati ayo mafaranga afasha kubungabunga parike z'igihugu no guteza imbere abazituriye. Dushaka kuzana abantu bake ngo tubungabunge ibidukikije ariko bishyura amafaranga menshi cyane. Yavuze ko icyiciro cy'aba mukerarugendo bo hejuru gitanga icyizere cyo kuzahuka kuri uru rwego. Ati ni ikimenyetso cyerekana ko icyerekezo cy'igihugu tukirimo cyo gukomeza kwamamaza u Rwanda. Mbere ya COVID-19 mu gihe gisanzwe nibura u Rwanda rwinjizaga hagati y'amadolari 3,500 na 12,500 kuri mukerarugendo umwe mu rugendo rwose yakoreye mu Rwanda. Mu gihe ubukerarugendo bwabaga bukorwa cyane, hashoboraga rero kwinjira 16,500 by'amadolari y'Amerika. Muri 2019 binyuze muri gahunda zo kumenyekanisha ubukerarugendo bw'igihugu nka Visit Rwanda rwakiriye abantu 1,000,000 ndetse n'63 rusaruramo 1,500,000 z'amadolari y'Amerika. Muri amafaranga yinjijwe, ubukerarugendo bw'ingagi bwinjije 1,107,000 z'amadolari y'Amerika. Loire Africa yizeye ko urugendo ruzakorwa hubahirizwa amabwiriza yo kubungabunga ibidukikije. Biteganyijwe ko urugendo nk'uru ruzongera gukorwa ku itariki 26 Kanama kugeza ku itariki ya 7 Nzeri 2022 ndetse no muri 2023. Rwanda mu karere ka Rusizi ahavugwa abaturage bashinja ikigo cya leta gishinzwe ingufu z'amashanyarazi kubangiriza imitungo ntikibishyure. Abo baturage bagera hafi ku 100 bavuga ko imyaka ibaye 9 basiragira ku mafaranga y'ingurane y'imitungo yabo yarahanyujijwe umuyoboro w'amashanyarazi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima. Icyo gihe baraje bafata imyaka y'abaturage baratema, bakenye ikawa zanjye, batema imyembe, batema indimu n'amavuka. Noneho ndategereza. Ni bamwe muri abo baturage biganjemo mu murenge wa Nyakabuye ho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Baragaruka ku kibazo cy'imitungo yabo yangijwe ubwo hakorwaga umuyoboro w'amashanyarazi unyura muri uwo murenge. Baratema bazambika hasi, harimo ibiti by'intusi bigeze kuri 20 nabyo baratemye barambika hasi, hari n'ikawa zigeze ku 10 nazo baratemye barambika hasi, hamwe n'izindi 150 byose bashyize hasi. Imyaka yo baratubwiye ngo imyaka ngandura rugo ngiyo yo ngo nta ngo tubivuga kuko n'imyumbati yari irimo baratemaguye barambika hasi. Ikibazo cy'aba baturage kirafata imizi mu mwaka wa 2012 ubwo icyari ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ingufu, amazi, isuku n'isukura EWASA mu mpine cyatunganyaga umuyoboro ujyana umuriro w'amashanyarazi muri ibyo bice batuyemo. Ku rutonde biragaragara ko ari abaturage bagera kuri 99 babariwe amafaranga y'u Rwanda yose hamwe asaga gato miliyoni 15. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu imyaka ibaye 9 bayasiragiraho. Akarere twagiye tukandikira n'umurenge twagiye tuwandikira ibyo bintu byose ku murenge hariya ushinzwe ubutaka, ibyo bintu arabizi. Ari n'igihe nanjye ubwanjye nigeze njya kumwirebera, arambwira ati genda uzane icyangombwa cy'ubutaka cyaho hantu. Ndagenda ndagifata ndagifotora nacyo ndakimuhereza, arambwira ngo bagiye ngo kubyohereza. Harangiye hafi nk'imyaka 3 nta n'urufaranga na rumwe bigeze baduha, ahubwo turaza ku murenge ukavuga ngo nitugende ku karere ngo bazaba batubwira. Kugeza na n'ubu turacyateze amaso. Narindi ku karere inshuro 3 ngenda ndari Nyakarenzo n'urugendo rwanjye n'inkoni n'umuvuduko, nkongera nkarara Muhanga nkagera hano ku munsi waka.